Tuğandar, assalamu alaikum. Urmattуу биздин каналдын катталуучулары жана мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? Бүгүн 20-сентябрь. Assalamu alaikum. 2025. Канча экен баасы? 20? Кочкорбу? Коз кочкор, 20 миң. Канчага соода болду? Туган? Ha? 17ге бербедиңиз, рахмат. Мынакей базардын ичине кирип көргөзөбүз. Тугандар, достор. Kanalды колдоп, баягыдай тырс лайкадан басып көрүңүздөр. Реклама үчүн 0 707 388 350. Сокулук мал базары. Мынакей, караңыздар. Кайсы бирине баштайбыз, азыр көрөбүз. О, эки чоң кочкордон баштайлычы. Көзгө көрүнүп. Туган, ассаламу алейкум. Кандайсыз? Канча бунун баалары? 60 миңден. Тиштеричи? 3 жаш. 3 жаш. Охо, линиялары бар да, Линиясы Жоқ по. 60-тан 120 сурап атасыз, Соода болдубу? Куйрук кантет? Я байке. Ар кандай? Номер калтырабызбы? Онлайн. Жоқ, Максул. Соодаңызды берсин байке. Мынакей. Чекеден, козулардан, мондайлардан сурай берет. Ассаламу алейкум. Баазын айтыңыз, сизди тартпайм. Баазын айтсаңыз? 20 болор эле. Канча? 20дан. 20дан. Болду. Ушинтип айтып коюңуз бааларын. Сизди тартпайбыз, акча берсеңиз дагы. 20 миңден сурап атат. Козулар экен. Жаш экен, бирок семиз байлап турсуз да. Мына кочкор канча экен? Кандай? 70? Охо, достор. Жашы кандай байке? 4 тиш экен. Мына 70. Куйрук өйдө экен, мына ылдый эмес. 70 дейт. Канча экен сиздики? 12. Коз, Алейкум. Кайсы? Мынакей, көрсөтүп келебиз. Парабыз. Ушул катардабы? Аха. Канча козуң? 13. 13. Ургач эркекпи? Бычмал. Бычмал 13 дейт. Сиздики канчадан? 15тен. Коз кочкорлор экен, Мына 15 миңден. Базардын көрүшүн көргүлө, достор, туугандар. Мо семистер канчадан экен? Мероностор. Ойбой, 15 деп адам. Сиздикиби? 15 миңден. Сойгонго, Буякта да бар экен го. Жетөө бар. 15 миңден сурап атасыз. Соода кылдыбы базар? Берип атат. Канчадан бербейсиз? 11ден 12ден. 11ден 12ден берип аттыр мына. Мероностор экен да, байке? Ак койлор мурунку, Ак койлор митисте. Ооба. Соода кандай? Базар жакшы элеби бүгүн? Азырактай көрүнөт го. Бүгүн акс болот. Бүгүн ас болот. Эртең, буйруса. Макул, соодаңыздарды берсин. Кеттик кана. Койбу бул? Шишек кочкор? 2 тиш. Шишек. Бычмалды, Канча баасы? 21. 21 дейт. 2 тиш. Союшка, Союшка семиз экен. Жакшы. Ассаламу алейкум. Ушулбу? 4 баш. 4 баш, Ургач кой. Ургач койлор. Төртөө боз. Жаштары 4 тиш, 6 тиш. 4 тиш, 6 тиш. Мына тишин караңыздар. Бааларычы? Денсаулыктары жакшы. Бала 30тан деп атам, кеми бар. Кеми бар? Донко бар деген канал. 30тан. Номер болсо Айтыңыз. 072 57 17 00. Мына ушу номерге кайрылып байланышып көрүңүздөр. Боз экен, Боз 4. Мына достор, төртөө. Мына мода барбы? Ошо. Бул дагы бар экен, мынакей. Узун болгон койлор. Денсаулыктары жакшы. Кайсы районда болосуз? Карабалтадан болот. Карабалтада. Макул. Жакшы. Чалсаңыздар болот, туугандар, мына. Козулар канча экен? 12,5 миңден сурап атат. Туугандар. Базар мына ушундай. Клетканын ичин көрсөтөлү. Деликатесби, семизби? Кандай семиз экен, кандай байке? Канча бун баасы? 17. 17 ургачыбы? Ургачы. Союшка. Союшка. 17. Канчага бербедиңиз байке? Айтыңчы. 15ке берген жок. 15ке? 15ке бербепсиз. Мына семиз экен, Соодаңызды берсин. Соодаңызды берсин. Зыңк дейт, мына. Достор, койлор бар экен. Канчадан койлор чарба? 16дан. Тиштери кандай? 4 тиш. Мына 4 тиш, 6 тиш. 16дан дейт. Мондай чарба койлор. Мондай койлор бар экен. Соода болуп атат. Мына кайсы соода болуп атат? Көрөлүч. Байке кайсы соода болот? Кандайсыз? Ушулар. Көк. Көк канчага болуп атат? Айтып коюңузчу.
500 so'm talash o'tadi aka. Qancha? 5 so'm talash. 500 14,5 berib 15 ta odam. 750 so'm bo'ladi. bo'ladi da. 500 so'm talash bo'ladi. So'daga bersin. Ma'qul. Qo'zi qo'shqor ekan a? Sotaman dedim. Voy bering ya. Hozir ko'rib turaylik. Mana. Aka 15 keldi tat. Gel. 15 bo'lsa 15. Berinchi. 15 250 bo'lsa. so'mga tartishma. Bering. Jeteliydi. Satsam almaysizlar. Olat bunu 15 ga. Jo'nda 16 17 ga olib ketdi. Yaxshi ekan bro. Ko'k qo'zi qo'shqor. Mana bu shelak soda. Mayli ketdik anda emasa. Do'stlar, ko'ringizlarchi, bunday bir ko'rsatayinchi. Alisda yurgan mekandashlar, bir ko'ringizlarchi, mana Soquluq mal bozorini. Ellerni qarangizlar, bo'lyotadi soda. Satılyotadi, alınıyotadi. Hozir bodolarga da o'tamiz buyursa, biz menen bo'lib, etap menen kirgizamiz sizlar uchun. Qarangizlar. Bu vaqtda yaxshi qo'chqorlar bor ekan. Qandaysiz aka? Densolingiz yaxshimi? Kelingiz. Qo'chqorlar bular. Yoshlari qanday? Qo'zi shep. Qo'zi u. Ba'larini aytingizchi. Balari 60 mingdan 120 minggacha. Munak 60 mingdan 120 minggacha indik. Qo'zi tishlari? Bari qo'zi tishlar. Munak. Qaysi liniyalardan emi? Vabanishlik bor. Vabanishlik. Ha. Bular-chi ular uzun. Landras bu. Landras deydi. Buna-chi buna. Aldı Grafton. Grafton liniyasi deydi. Chetdagi Blandin. Mo'g'u. Blandin deydi. Emi shundaylarni dil alam degan bir tuğanlar bo'lib qoladi-da. 80 mingasi. Bu 80 deki. Nomer qoldirib qo'yamiz onlayn? Aytingiz. 704 0704 91 39 91. 91 39 91 he? Oldu. Çalыңızlar egerdi alam desengizler. Pazar görgeni. Mına uşul baykem Alabuqadan geliptir. Alabuqan qayerden geldiniz? 1-maydan. 1-may. Maylık turbaysızbı? Maylık. Ha, жақсы. Salam aytып qo'yingizmi? Rahmat. Pazar жақсы banan bayke? Yaxshi. Yaxshi? Arzon bardi. Bardı. Yaxshi. Bu var köp. Hava, Soquluqdan. Mallar ko'p. Ha, bo'ldi baykem tartib qo'y dedi. Жақсы bayke, iyilik. Alabuqa, Jalobod oblasti Alabuqa rayoni 1-may ayından ekan. Bu yoqda qo'zilar bor ekan, qo'zi-qo'shqorlar. Esi ko'rinmaydi. 16 ming so'mdan quruq. Ha, bu sizniki. Buldağı janaqa aykeniki janaqa 60 dan 120 mingga so'ragan. 16 mingdan? Mana 16 ming so'mdan kuruk tuğandar. Janaqa qo'chqorlarning nomerini olib bermedik. 60 ming, 120 ming degan. Alar emi boshqa ekan. Bular 16 mingdan ekan. Çalsаңыздар bo'ladi tuğandar. Ko'ringizlar. İçine sır qo'llab qolib turibsiz, chetelib qolyapmiz tuğandar. Kechiresizlar. Oh, assalomu alaykum. Kimniki ekan? Bayka. Kimniki? O bayka. Siznikimi? Kanal sizdeki aka. Qanday? Don Xabar degan kanal. Don Xabar degan kanal. 38 dan Kurukka. Kuruk. Qo'ylar bu? Qo'y. Qancha tishlar? 4 tish var, 2 tish var. 4 tish, 2 tish. Nomer altıravuzmi? Nomer yo'q. Yo'q, ha, ma'qul. Adam milletni Qanday? Aqcha bersangiz-da tartmaymiz. Mana. Tuğandar, ko'ringizlar, yaxshi ekan. Tuğandar adamning betini tartmag'ala deydi. O'zbekistondan kelgan bir tuğandar tartib o'ylatadi-ku. Bloger vallar tartib o'yla. Biz tartib qolsak ala tartma deb qoladi ekanda. Ma'qul. Charbalar bor ekan-ku. Assalomu alaykum. Qanchadan ekan charba qo'ylar? 14 dan. Kuruk bu. Tishlari qanday? Yoshlari. Har qanday. Mana 14 mingdan. Yaxshi. Qoradog'i qo'zlardan ko'raylik, qo'zlardan. O, sasotadi tege. Bu charbaqlar ko'p tushib turibdi. Qanchadan ekan qo'ylar? Bayka. Siznikimi? Qayoqdiki? 15 dan so'radi. Ha, o'shani aytib qo'yasiz. 15 mingdan charbalari. Yoshlari, tishlari qanday? Qartang, yosh aralash. Qartang, yosh aralash. Mana buljag'inda. Ko'rinmadi. Atkorimga girgisi bo'ladi. Qisirmi bular anda? Belgisiz. Ya. Nomeri qoldirib qo'yamizmi? Onlayn. Satib berish o'zim. Satib bersa, ma'qul. Satib beram deydi. Nomer qoldirib aytdi keyin. Mana tuğandar, oy fikir yaxshi, oy fikir kommentariyga qoldiringizlar. O echkilarni ko'rsatib qo'yingchi. Echkilarni. Qo'zlar ko'rinmaydi-ku. Echkilar qanchadan? Ularni aldık. Hay, malades. Qanchadan oldin serkelerni? 13'den 12'den Alındı. Serkeler. Serkeler cho'ng ekan, ha? 13'ten Serke, içki. echki aralash oldinglar bu. Ha, yaxshi. Mayli, buyursin, ha? Alındı deydi bu yigit. Do'stlar,
Sokuluk mal bazarı. Altın kazık mal bazarıda işte atat. Görüyoruz al jaka da ötüp. Kozlardan görsetip bereyim sizler için dostlar, tuğanlar. Ayakta kozlar var eken. Kozların bağlar kanday bolup atat. Bileliçi. Tuğan assalamu aleyküm. Kozlar kançadan? 15. 15? Erkek koçkorlar bu? Bardığı koz koçkorlar 15 mingden deyip mına. Görüyorsunuzlar tuğanlar. Bura maydarak eken 15 dep koydu. Mına maydarak. Koylar kançadan eken koylar? Koylar 25'ten. 25'ten жақсы koylar eken ha. Telefon söyleship atat bay eken. Mana koçkorlar. At korumga. Bayloo kap kirgenge. Esi görünmeydi. Koylar köp kiriptir bugün tuğanlar. Onday koylar. Aybay köp kiripti dostlar. Mana. At korumga kireskenge. Bu ne deydi ya? Esi görünmeydi. Dostlar. Baykiden sırayız. Kozlar eken. Kozlarınız kançadan bayke? 15'ten. 15'ten? Urgaç kozlar 15 mingden deydi. Munolar çijünlerini alıp dayarak kılıp koyup turgu. 12 mingden öyle bir. Sizdeki öy bul? Kandaysı bayke? 12 mingden öy öyleydi. 12 mingden öyle. Soyuşka jayayım ba? Büyük soy. Büt soyuşka deyip. 12 mingden kança minge çeyin bayke? Koylar da var 12 eken. mingden 30 mingge çeyin. 30 minge çeyin eken he? Ha, nomer kaltırabız mı? Ha, makul. Teskere karab aldı. Çok жақсы eken. Bak, eçkiler görelçi. Bayke, assalamu aleyküm. Kançadan eçkileriniz? Ulaktar, bağlarını aytpaysın mı? 5 mingden jogorı. Buna. Ha, ulağı 3 mingden eken. 5 mingden eçkiler jogorı deydi. 5 mingden öydü eçki. Ulak 3 mingden öydü. Aha, rahmat. Oşal. Buna dostlar. Görüңүздөр. Навес настын тартпайла кой дейт кече бир тууган. Бүт баяндайлар кымбаттар ушакта дейт. Биз чекезинен тарта беребиз да. Bu yakta ne var ki? Koylar kançadan ki kozlar? Bayke. Var 13 14 belki. Soyuşları kança mo kozu? Ya. 13-14 deydi. Soyuş gene? Soyğonga buyursa. Mına tuğanlar bul jakta koçkorlar. Koz koçkorlar bu. Koylar bu. Ha, mına 4 diş koylar var eken. Liniyası menen deyt bir tuğanыбыз. Mo koz koçkorların baası kançadan? Bular bu. He. Bular 50'den. 50 mingden. Bayardıkı koz. Bayardın kozusu kene. Bulçu 5 aylık. Şiroki eken liniya. Koylarımız kançadan? Koylarda 45'te sırada. 45'ten tişleri kanda çoğun koylar eken. O 6 diş, hep 4 diş. Eko 4 diş bul 6 diş eken. Jakşı eken. Koylarımız. Çoğun. Boğaz mı bular? Jakşı koçkorlardan kaçkan mı? Koçoda kaç elek? Ha, kaçelek be? Ha, özleri koyuyorlar. Nomer kaldırıp koyamız. Balkim online alamız. Mına kozlarını, kuyruklarını. Ova. Çürü bir resmi? Nomer de aytınız. 708, 0708 menen. 81, 81. 40. 40. Mına. Gerek bolsa çalsanızlar bolat mına. Aha, rahmat. Evet, çarbanı tart degen bir tuğanlarga. Mına çarbalar. Arı kargışlardı. Alып kiriş керек de. Baylauga. Жақсы eкен. Байлаза. Aybay. Semirse gerek. Kimdi kiken bul ya? Qandaysiz bayke? Qasıtqama bul. Donqa бар деген. Qanchadan bolup bağlары? 12 mingden koylar he? Mınaki. Sonun eken. Baylauga alып kirgenge жақсы eкен he? 12 mingden. Baası sonun ötü. Daha düşü bires. Bularçı? Bular 16 mingden. Koz koçkorlar he? 16 mingden. Nomer aytabыз mı? Online. Sul jakala gelsin deydim ha. 12 mingden deydi. Dostlar. Жақсы eкен. Ha, ami Rama go Rama. O, qarаңыздар. Mo kozlar da sizge qarayбы? Biyaqtıqı. Ha. Anda emесе dostlar, tuğanдар. Aleyküm assalam. Bir koy alıp vermeysiz bizge. Mına koylar toldıra. Pazarda mına. Ben tartip koyunca. Qayaqa salam. Sizge çok rahmat. Allah razı olsun. Niye bizim alğanı geldiniz mi? Allah razı olsun. Koy alğanı geldi. Koy alğanı geldiniz. He? Maqul, alın sanda bayke. Pazar жақсы mı? Pazar yaxşı oldu. Ha, boldu. Mana dostlar, şunda.
Mo kozlarni ko'raylik, kozlar. So'rang bor. Qanchadan ava? Assalomu alaykum. 17dan so'radim. 17dan? Qo'zi qo'chqorlar, a? Oo, 17dan ekan. Tish buzganmi o'zalakda? Buzalak, uzun, mana. Mana 17dan. Qanchadan berib edingiz shularni? 16dan berdim. 16dan? 16dan berilibdi, biroq yaxshi ekan. Nomer aytabizmi? Yo'q, ha? Ma'qul. Echkilarni ko'rsataylik. Tezda sahna echkilar turadi. Süt bag'itida. Qanchadan qo'ylarimiz? 20 qo'zi qo'chqorlar bu, ha, qo'zi qo'chqor. Qancha? 23? 23. Oo, 23 deydi. Mana. Qarashanlar ekan. Oo, ag'arashandar ekan, a? Liniyalari bardig'ilar ag'arashan deydi. Mana ular yaxshi ekan. Getgan demasa, uloqtardi. Süt bag'itida echkilarni ko'rsatayinchi. Ha. Süt bag'itida echkilar. Ana jiyinlarni ko'rasizlar, tug'anlar. Kimniki bular? Assalomu alaykum. Qandaysiz aka? Qanchadan bo'lyapti echkilaringiz süt bag'itidagi? Süt bag'itida 15 dan boshlab 30 minggacha. 15 ming so'mdan 30 minggacha. Nomerni aytыңыз. 708 0708 00 34 68. 00 34 68. Qayoqdan echkilari ham shunda? Qaysi? Aeroport Dachasi. Dachasi aeroport. Mana tug'anlar shundaylar bilan ishlagan, shundaylar alam degan, süt bag'itida uloqlardan alam degan bir tug'anlar bo'lsa, qayrılыңыздар. Sizler için oңой mana nomerlerini de alıp verdik. Çalasızlar, baylanışıp şuraya görürsüzdür. Mo qancha litr beradi echki? Süt. Bu hozir 2 litr beradi. 2 litr beradi, ha? Tuğan vaqtda o'laveradi. Tug'anda o'laveradi. 3 dan o'laveradi. Bu paroda qanday quloq? Bu bital. Bital, ha, bital arg'in ekan, ha? Bitaldan. Mana bital deydi. Chalingizlar. Ular zanenda. Zaninskiler ekan mana. Ma'qul bayka. Shunda. Qanchadan ekan qo'zilarimiz bayka? 14 mingdan mana. Qo'zilar 14 mingdan deydi. Taqsir, assalomu alaykum. Qanchadan? Qandaysiz? Qanchadan qo'zilarimiz, Bas. 15, 13, 13, 15, 45. 45 deydi. Liniya. Liniya bor. Ha, o'shaning uchun 45 mana. Ko'ringizlar. Qaysi liniya bu? 5 oylik ekan. Titanik. Titanik ekan. Do'stlar 45 ming deydi mana. Quyruqlarini ko'ringizlar. Erta menen erta so'nim bog'i. Hop. Kunda ishlaydi. Bugun da ishlaydi. Bunday yig'inlar. Bugun ishem bugun, subota kuni. Ani bilmaymiz. Subotada o'tadi. Alaykum. Qaysi kanal bu? To'n xabar degan kanal. Xabar bu hech kim tartmas? O, tartali uloqlarmi? Qanchadan? 6dan. 6dan surotasizlarmi? So'ratas. Bu tekevi. 5dan berib solasiz. 5'lerden berib solasiz. Bozor qanchadan berem deb aytdi alarmanda. 5200 dedi. 5000dan deydi. 5 mingdan berib qo'ydingiz bu. Berib qo'ydik. Xo'jayin barin. Ya. Yaxshi? Kichina qo'shsa beradi kesda. O. O'sha. Sodangizni bersin. Ko'rasizmi? Kanalimizlar O'shanda. Biz shunda YouTubermiz, bloger emas. O'shalar. Sodangizni bersin, Aha, biz YouTubermiz, tug'andar. Blogerlar o'zini tartib ko'rsatadi. Biz YouTuber. Assalomu alaykum. Kimniki bular? Oho, talash qo'ya. Qanaqda u? 20 mingdan. 20 mingdan deybi. Qo'zlar ekan-a? Qo'ylar. 20 mingdan. Tanda olishi 20 mingdan bo'lyapti bu. Mana. El o'ta ko'p do'stlar, tug'andar. 20 mingdan deydi. Emi tug'andar, shu bilan videoni oyoqlaymiz. Tartib ko'rg'izdik qo'ldan kelishincha. Ertaga nerda yaxshi savdo bo'ladi? Bu yoqda da bor ekan qo'zlar. Mana. Bu kimniki ekan-a? Tez yoqda o'xshatish. Bayka, kimniki? Bilmaysiz, bağlarını bilmaysiz. Bilmeyim deydi. Mayli. Shunday. 20 mingdan tanda oldi deb, tanda olib 20 mingdan. Motorab qo'y. Jana 17 mingdan degan, vashshe so'ning qo'chqorlarga, qo'zg'ochqorlar. Dedigina turadi-ku. Mana shular yaxshi ekan, cho'ng. Ular 20 mingdan deb. Tema o'zingizlar bilasizlar, to'g'onlar. Qarab ko'ringizlar. Bağlarını salıştırыңыздар. Shu bilan videoni oyoqlaymiz. Sog' salomat turingizlar, chorbalingizlarga baraka bersin. Biz bunday muzolardan boshlab cho'ng uylarga cheyin kirgizib videoni tartib ko'rgazib beramiz, to'g'onlar.